Epe Chelsea asong atum pen mega rally mati ke pajut si radamai pi ke padupon. Congress candidate Sri Joyraming Lengapa Nilifalong Kangthum Karnia Mai ke padupon. Epe Chelsea asong atum pen mega rally mati ke pajut si radamai pi ke padupon. Lason si ke damtang jang mi poni phaing koira ke thomarni Epe Chelsea asong atum pen difu go boys pachu aklamalong ke jut si radamai pi ke padupon. Bangso ki jut si radamai pi along kaning je ponatengke non ke bangji Lok Sabha MP election along kuson si Epe Chelsea asong pen je ai kathar phan MP ang hoyalong ke ong donga vote pen ke pahai ponjima lapen inglong aso mate Karbi khayatum ami thangalong rialong ahok pet pen Karbi Anglong arlo ke chari ponlong ji lapen Ru Samson singing ti Karbi khaya phana ke mangkang Karbi Anglong long rikang khemate hemprega ke mang ke pachun ponji aphansi je ai kathar mate Epe Chelsea song pen Karbi khaya ke su arjat klok pen MP election ke hailote parliament along hemprega farman ke chengsi alam thesi ningje dunpo lapen Karbi Anglong arlo inglong asopen kapreg atuma phan voter list kang than ponji aphan si claim pon po pusi bangso Epe Chelsea radamai pialong ningje pon lapen ilitum Karbi khai chipalu dun nangni lapen mithang voter pharui si hini pen chejordo nangni lasi Karbi khayatum ahok pet pen Karbi ke mang kilong wek ji aphan je ai kathar aphan MP ang hoyalong ke ong dunga vote pen pahaidun lonang lapen khaya ke sungdo an pajok lonang pusi bangso radamai pialong ningje pon Sosial apot ke long elo, lang isi sosial vote long elo. Kita desi ke online jadi, long lak po bag long logi. Kopi apa sih long ima? Akhir kat dokumenta itu makai job dan ibu aningat long pen mata lo jadi. Itu arah along rida job dan ibu ini long si mata lo jadi. Ahok pero pakai itu majir kita men puluh gede. Karbi Anglong just semet, mana di masa itu non MP mana ya? Setelah itu maka Karbi Anglong ke laki, kaca song ke laki last fight akhir di bangke. Boleh pakai kaca song le pacu itu si pahai teke, orang laki apong dolang, ladang aja pahai ni lah, langsung kaca song le si pahai hilang protak tu, Karbi Anglong mana ya kibir lo punya amunnya bang ada abis itu bang Ali, amunnya itu pun kita bang acing bang abis itu pun, lepas se last fight pula sinon kita tentang MSC vote election kini tu punya dia tu, kita unia dia kita kopi posisi rara tentang bang berat, big question jadi, rem dia kita posisi rara bang berat tu, ki bang berat, he bang ke, langsung song hello pini, dan he sopan Karbi dan Chenglok, Raibela sopan, Raikom kita langsung song aktif, lo. Langsung dapat pada si pini, pinang anak rar tumke, dan si kai si ini timu be, pini dah kebang rar tum anak mana jauh pada tangkap maha pilong le, bangun tang an bosi ceban, gari motor tangkap maha kecil ceban, amet tang ajang tu si cetai pini dah, si metang aning kipung masih dah kebang jauh pada papi lagi, metang aning kipung aning jangke, malah pini kei kibir lo, langsung kecarai kom si masih pini dah kebang, nasi dia tu ning kilo lah panas kebang lagi. Atak jodlang, kita basic orang lang aposi non MP election vote kami itu ong dung abot long pensi, dia ita hypo, langsung ta hypo, lapen inglong langsung ta hypo cerai konflik tu sih punya impending itu. Macam saya sialam nak kau itu hedi, mana itu re-election lapen ke voter list, langsung kita di election aku tak lagi. AP
APSLC tu apa tu nih kali gente. Re-election donangi pusi APSLC asong ke angkatiman. Bimot lo athema ke tentang election ke arondre putih ke Assam State Election Commission ke lagi panchayat asu apok angke panchayat ke Karbi. Eta autonomous state. Eta autonomous state. মই দেখিছো Karbi Anglong ইয়াৰ পৰা এটা জন্ম হ'ব হৈছে আজি মই ভাবিছো ইয়াৰ পৰা এটা জন্ম হৈছে এটা মুভমেন্ট autonomous state আমাৰ এই জনসংখ্যা পাব ট্ৰাইবেল সকলকে লাভ কৰিব লাগিব আসাম গভৰ্ণমেণ্ট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যুক্ত কৰিব লাগিব আমাৰ এমপি কেন্দ্ৰ আজি ইটো যোনটো জমা হৈছে এটা ইলেকশ্যন নহয় ইলেকশ্যন নহয় এইকাৰণে সব মানুহ ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আৰু আছে এতিয়ালৈকে হৈ আছে কোনো মানুহ হৈ আছে কোনো মানুহ খবৰ পোৱা নাই কোনোবাটো মানে লোক দি পেলাই পইচা ডিভাইড কৰি আছে আমাক মিছগাইড কৰি আছে এতিয়া ইমান মানুহ আহিছে মই ভাবোঁ এটা এনলাইটেনমেণ্ট কিয় বেলেগ মই ৰেলী দেখিছোঁ মিটিং দেখিছোঁ বিজেপি মিটিং মানুহ কি কাৰণে যায় গাড়ী ভাড়া দি দিয়ে 500 টকা নহ'লে 1000 টকা দি দিয়ে মানে হাজিৰা দি দিয়ে হাজিৰা ল'ব কাৰণে যায় আৰু কি কাৰণে যায় বিজেপি মিটিঙত মানুহ আদা দিয়ে আহিলে কিবা স্কিম পাব মানে লোক স্কিম পাব কাৰণে আমি মিটিঙত যাব নালাগে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম সব মানুহৰ কাৰণে আছে আৰু স্পেচিয়েলি যুৱকৰ কাৰণে আৰু সব মানুহৰ কাৰণে চাওক ৰাইজ মই BPFৰ কেন্দ্ৰ আপোনাৰ হাগ্ৰাবাৰ মহিলাই ডাঙৰীয়াই BPFৰ চিফে তেখেতে আমি যিটো সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি থাকোঁ দেখি পেলাই আমাক তেখেতে টিকেটো অফাৰ কৰিলে তেখেতৰ টিকেট লৈ পেলাই ইণ্টায়াৰ বড়ো মানুহ শোণিতপুৰ সমষ্টিত যিমান বড়ো মানুহ আছে গাৰো মানুহ আছে কাৰ্বি মানুহ আছে দেউৰী মানুহ আছে আদিবাসী আছে মুছলিম আছে খ্ৰীষ্টান আছে সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট দিছে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 জেআই কাটাৰ লগত আমি সোশ্যাল মুভমেন্ট চলাই আছোঁ ট্ৰাইবেল মানুহ কাৰণে দুখীয়া মানুহ কাৰণে অখৰা অজলৰ কাৰণে আমি ডিপ্ৰাইভ সেকশন সোসাইটিৰ কাৰণে আমি মাত মাতি আছিলোঁ আমি তেখেতসকলৰ অধিকাৰ কাৰণে ৰাইটৰ কাৰণে আমি সদায় মাত মাতি আছিলোঁ সেই সংক্ৰান্ত জেআই কাটাৰ ছাৰক আমি এজ এ কেণ্ডিডেট হিচাপে এজ এ BPF কেণ্ডিডেট প্লাস এজ এ সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট হিসাবে আমি সারক আমার মরাল সাপোর্ট প্লাস সারক আমি ক্যাম্পেইনিং কৰিবলৈ কাৰণে আছো আমি মেন্টালি ফিজিক্যালি যি হয় কৰিব পাৰে অসমত কাৰ্বি আংলঙত যিমান বড়ো মানুহ আছে আদিবাসী মানুহ আছে মুছলিম মানুহ আছে গাৰো মানুহ আছে কুকি আছে ৰাংমা আছে সকলোৱে আহক জেআই কাটাৰক ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰক থ্যাংক ইউ Congress candidate Sri Joyraming Lengapha Nilifalong Kangthum Karnia Mai Kepadopon Lakhain Korapon Nilip MAC constituency Keparlo Chukihola Ingti complex Atheng Nolong Kewangji Lok Sabha Long Congress Pen Kachipate Dunjia Bang Pusri Joyraming Lengapha Kangthum Karnia Mai Padopon Bangso Mayalong Samson Ingti Penajoksi Mai Charipon Bangso Mayalong Kidam Tang MAC election ahut independent pen Kachipate Dun NDF pa candidate Sri Avinash Ronghang Lapen Ari Sangho Tumdo Anparta NDF asong pen Chio Lapsi Congress asong along Chingbedun Mayalong Kachitong Sri Joyraming Leng Congress candidate Samson Inti Joycing Teron CPIML candidate Ruby Kumar Phangcho Lapen Ki Ongdong Congress Saphan Ki Kroyarat Atumdo An Cherap Chito Dunsi Misen Meet Pen Mai Pachun Ponlong
Nilif pen nilituma pherangki tharson teron nang kilo berta public TV Karbi Anglong. Ade non nanglitum kadugwe ta chini lo nilitum chini pet lo rada tum rong kedo rup kedo ha pene taun kedo jokta prek prelu anu tinta ke sung lokse ke pulo la pen ke bang yelang apor hoda bang ta ke sung ke bang bom lo la se la so mai long ke la peni yang ke tong donta ka prek party pen nang ke don donta more than 260 peni nang ke tong don lo nang ke join don lo lapen lang lo pulote munitum kisung binong lo lapen itum kado weta chini demokrasi pini akisung lo constitution bana chirai nang kokpo lapen ilitum socio economy socio culture kado go ke chirai ye phan pulote congress han lo sibera tuar labang munitum chini tanglo lapen nona bang ke dak munit ong bom lo to 44A bangke nilitum dak ke chok jam malam kalilo nona bangke ini tu mas Songja Sarpur Rahul Gandhi akan hai seneng yeder lo. Ada Karbi Anglong NCS lapan ke provision kedua tank pen upgrade po. Artikel 44A implement. Ini tu makai long dia long sosial bara bukan konsep BJP tu macam utang dalam Kongres apa? Datum kecil ke tangkap poisa. Tangkap poisa lang tum long do. Jakong horang do alang tu malong abangke nilai tu malong ke tangkap poisa abe jakong horang ta tangkap poisa ke kadure ason thotse asap so jakong ta ke kom do koklo seta nil jo malong muni do amre la ke head count punoi vote count punoi la ke congress se ong la pe congress se haji la tum dili ha kibalong isi mane di Varanasi akibalong bangkel atum Ram Mandir kim nangi polo BJP agenda ke judalu SDC tum autonomous state apa politics ka imuni chutok man jutkok poson dak sasi Ram Mandir ke kim pesi BJP agenda ke judalu nasi BJP ke apichar ke jutang nasi non ke Kongres tum ke agenda isigat kali la tum ke Kongres tum ke isi lage Kongres pulote lage pini party kali lagi abang putin tak kongres join ni Gandhi Mahatma Gandhi join ni sepini tum ke nang ni kongres PSLC puji pulau ni BJP puji pulau sita pini hala so tum si ini kongres tum pan Rahul Gandhi family pan pasor sar hangju pini Indira Gandhi pan pasor sar hangju Indira Gandhi si tum pan article 244 ina pita non ke implement pan ke Rahul Gandhi claim pu pula apa claim lo non aso pacun te kang pu selam cha kupi lo khino la sini kando ko be phana chuning ri lo nili barat phana chuning ri lo Karbi Anglong rat phan chuning ri vote chipan hok ne chinghona khai long ri pelang hem ri pelang chinghona sita pini itu non regional party along dunai palawe national party long so pini itu malang ideology na party ideology ni along ko pini BJP ideology ke pilo jang thua dorso Bias adorso upune latum ke pakom ni ideologically pini latum India de long Hindu dua pini Hindu tum reng nai pop hansi claim cho pini khai so tum ke Hindu gali ni tum ke methang chukar ki jo rondo bahai vir la po pini secularism democracy lo ni constitution no tum hana top secularism so alang wese paplai letu lalu pote pini tum da Karbi honghari tum ta mo pen da ninje lo chakri chupu pini abu ra claim ta chupu pa phale claim ta la ke crime pini Christian dum hana lage sung ke kete isung an si dulu nasi kado we phasa me churi ni thot lo nali tu media tu masa abang so lama kado Karbi Anglong arat la pen ni barat phasa me pake pache thai phase ekdom anang po ahok alam ke la pini Chuki hola bopong terona rongalong ni marli atum pen BJP amai kedo Lakhaing koira phon nilip constituency ke parlo chuki hola bopong terona rongalong ni marli atum pen kedam tang jangmi poni phai in koira ke thomarni methang bopong terona rongalong mate education board chairman George Rongpi ahemalong non kebang MP election mate BJP pen kachutoidun Amor Singh Tiso abaha methang achitayalong ni marli atum pen BJP a candidate aphan Koson pensi ke pahaiji lapen highway po pusi nilitum perang ke abitung atum pen kahomri damahot nang thandon tangte no nang ton penalam alang litumalam thepen le arjupon iksina nilip pen nilituma perang ke tharson teron nang kilo berta public TV Karbi Anglong nilitum pini lada bopong terong arong sapi martum kachingrum ke lain lo amka George Rongpi ahemalong nilitum sapi martum kachingrum nilitum bopong teron arong isia sapi mar kachingrum athegela hen lo nitum
non election vote ke jok je lam sini tum che than pon lo nili tum la cm sar em sa laga do bhanta ni tum chuni rilo ni tum la non adhu la bang so pi dong ar jan lo ni tum ka do eta vote ki pi pen Omar Singh ti so phan ke pahai dun je phan sin tum ka do beta la bang so meeting lo ni tum che rai kon lo tum ka do beta vote jok la popsi ni tum ching wai kon lo so vote ki jok on je phan sin ni tum ching wai do ching room lo ta sin ni tum do anta la lang di phan si jok pe ko Komara phan lo ki jok di ko Omar Singh ti so pha ko ki arjan lo ke dei dong arja mane BJP kudu marja kudu marja phan si